Ako već gledaš snimke na Instagramu, TikToku ili YouTubeu i misliš da imaš osjećaj kako to radi ili nisi siguran ili sigurna kako da to pretvoriš u pravu veštinu koja se plaća, onda je ovo tvoj trenutak. Upravljanje društvenim mrežama danas nije samo trend. To je ključna veština bez koje nijedan brend, kompanija ili projekat ne može da raste. Posao nije samo objavi i prati lajkove. Radi se o strategiji, analitici, pravim kampanjama i rezultatima koji se vide u prodaji i angažmanu. Ovaj kurs ti pomaže da to naučiš iz prve ruke, bez zbrke i praznih primjera. Verovatno si video ili videla snimke gdje ljudi pričaju kako zarade od mreža, kako prave savršene videe ili kako sve znaš kad to koristiš. Ali realno poslovanje ima strukturu, ciljnu publiku i rezultate koji se mere. Mnogo je lakše scrollovati nego planirati. Mnogo je zabavnije snimati nego analizirati. I mnogo je lepše reći ovo je popularno nego napraviti kampanju koja prodaje. Ako želiš da znaš kako se pravi strategija, kako se meri uspeh i kako se gradi prisustvo koje zaista donosi rezultate, ovaj kurs je osmišljen baš za tebe. Ovaj kurs vodiš kroz sve važne oblasti društvenih mreža, kao povezani proces, a ne kao nasumične teme. Počinješ od prave digital strategije, kako se razume publika, kako se definišu ciljevi i kako se pravi plan koji ima smisla. Naučit ćeš da koristiš alate koji su standard u industriji, uključujući Meta Ads Manager i TikTok. Zatim prelaziš na vođenje društvenih mreža. Facebook i Instagram od optimizacije profila do planiranja objava koje angažuju tvoju publiku. TikTok strategije koje stvaraju viralne momente. LinkedIn kao kanal za poslovne kontakte i profesionalnu promociju tvog biznisa. Tu je i segment o sadržaju. Kako da kreiraš tekst koji prodaje, napraviš vizuale u Canvi koji privlače pažnju i videoklipove koji ostaju u pamćenju. Na ovom kursu ćeš raditi konkretne zadatke na realnim primjerima. Na primjer, napravit ćeš strategiju za Instagram profil i kampanju koja cilja prave ljude. Vidjet ćeš kako TikTok može da podigne vidljivost brenda ako znaš šta i kako da objaviš. Biće primjeri kampanja u Meta Ads Manageru i analize rezultata koje ti pokazuju kako da optimizuješ budžete. U mnogim lekcijama koristit ćeš primjere i snimke sa društvenih mreža koji su već uspešni. Ali ovdje gledaš ih kroz prizmu strategije i rezultata, a ne samo šta je popularno. Na kraju znaćeš kako da napraviš kampanju, pratiš uspeh i objasniš rezultate svom timu ili klijentu. Ceo kurs pratiš uživo online, putem Zoom platforme sa dostupnim snimcima, što znači da ideš svojim tempom. Možeš da se vratiš lekcijama kad god želiš, da ponoviš teme koje ti nisu jasne i da vežbaš praktične primjere bez žurbe. Ne radiš samo da bi završio ili završila lekciju. Radiš da razumeš i primeniš. I kad zapneš, podrška je tu da ti pomogne da pređeš prepreku. Zdravo, ja sam Stefan Mirosavić. Dugi niz godina radim kao digitalni strateg i vodim kampanje za društvene mreže, kako za kompanije iz Srbije, tako i iz regiona. I sebi sam uradio jednu takvu kampanju i svoju školu crtanja sam doveo na zavidan nivo. Kroz ovaj kurs delim znanje koje je provereno u praksi bez suvišne teorije. Pomažem ljudima ne samo da znaju šta da rade, već kako i zašto. Mnogi moji polaznici danas rade kao social media menadžeri ili već vode kampanje kao freelanceri. Social media marketing nije samo niz alata. To je način razmišljanja i planiranja koji pravi razliku između objava koje niko ne vidi i kampanja koje stvarno pokreću rezultate. Zato kurs nije zbir odvojenih lekcija. Ovo je
osmišljen kontinuirani proces koji ti pokazuje kako od početne ideje da dođeš do realnog rezultata. Cilj mi je da posle kursa znaš da radiš samostalno i da možeš da opravdaš svoje odluke podacima i strategijom. Ako želiš da tvoja prisutnost na društvenim mrežama postane nešto što pravi razliku, ne samo lepa slika u profilu, ovaj kurs je prava odskočna daska. Ovde ne učiš samo alate, nego pravi posao koji firme traže. Pridruži se kursu za društvene mreže i napravi prvi konkretan korak ka svojoj karijeri u digitalnom svetu. Pretvori svoju strast u veštinu koja se traži već danas.